Pemirsa penerbangan internasional nuju Bali sampun kebungkah selami 3 bulan ngawit tanggal 14 Oktober war sekalih tali selikur. Nanging durung kepanggih pesawat komersil sani ngelaksana yang penerbangan internasional langsung nuju Bali. Parindikan inucap kebausang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk. Dani mausang penerbangan langsung internasional nuju Bali wantah charter flight pesawat charteran miwah kargo. Kanan puniki anut ring prasarat sane memargi minekadi anggen pabot krama sane jagi metambe utawi medical evacuation. Kantos mangkin durung kauningin wenten penerbangan reguler internasional sane rauh langsung nuju Bali. Ketahnyane wisatawan asing sane rauh ke Bali rauh saking penerbangan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dani taler mausang wenten taler wisman sanirau langsung saking charter flight. Inggian antup tetujon medical evacuation utawi prasarat lianan sekadi sane mungguh ring PPLN pelaku perjalanan luar negeri. Ya diastun pengerau wisatawan mancanegara durung kauningin becik nanging paiketan dane stata maut saha nincapang panureksan ring keimigrasian. Rau mangkin Dirjen Imigrasi kantun nyusun buku pengantar keimigrasian sane taler pindah ke edan nyangre hari bakti imigrasi kaping pitung da sekali. Buku inucap selanturnyane keanggen dasar ngenenin hukum keimigrasian tur side keanggen oleh samian imigrasi wiadin krama rumah suktaler ring kampus pindah ke bahan literatur indik hukum keimigrasian. Punika mawinan sadurung buku inucap sah kalaksanayang uji sahih ring draft buku sanes sampun kasusun punika. Penyusunan buku inucap keprakarsain oleh Dirjen Imigrasi taler nyarengang para akademisi inggian saking internal imigrasi wiadin praktisi. Uji sahih taler kemargiang antuk hybrid. Yudi Karnaidi Bali Pos Nguningayang.